kajing ya kendo jong kariboy polis nongpo traffic branch bat kinongnya auto hapo kasyatri jong kanongpo region auto owner and driver association ha kasyitarik naitung arhajar arpulai bat benta kasngi ka sautrik naitung arhajar arpulai na kalyang upresiden ka association kinongnya auto ulalet hidala de ban penbet yakar komyeng ki auto hanongpo bat pa kide ban penyeng ha ki jaka balapan mang yaki haba keren sekilat pathai kubor u presiden ka association uba Marcus Martin ulaong bakala judan kajing keno bagi driver auto ki penyeng kelumar ya ki auto Henry kajing sisai kalong bagi caka yang auto balapan bed lawan tur daki wepat ki kali ke balapan kapnya ya kesurok uba Marcus Martin umenjur bakajing bon jangki auto kala pandai ka we kadau bakapnya Henry kajingret kacaka yang kaliru kadai kawe na kadau. Uba Martin ulayat huru bana kaliang ka association ki persangkat bala banom pentuat ya kayat kayang ki kali da kajingya trilang bat kanong po town committee kumjuru ka traffic branch jong kariboy police. Na kaliang uba Martin ula kenturu bangin buat biang ya ke ka bangi lale house nem arhajar arphulai bahkan don kanu parking zone. Kanu entry zone kenang ba kanom kata ya kayat kayeng kipat ba bat kumjuru ya ki kali kamai to nagalang tungi kasubuk ko kinonya auto iwan ban pendek ya kene tar kumlek kali mo bide bat kani ka kasor nang po ka ba wet hadik apa habide bat ki jingbon palak ki kali ba den oh, kami semram segi kum ki action bendek ndai kum banerat ya ki paida bat ya ki trak kulit ni hap banwan ban yarmanan ban bendek ya kini ki kumlai kali kamtam ki auto mo kita jing heng kali oh nila benong ba de ki jingbun plak ki auto ban angpa baar kolong bam kirit ki caka ban parking ke disitu ba ka jingbun kali hi de berolah mo labu private ki kali kamai kinadu ki lokal taksi ki sumo te hakal kumyang kiba bamben jaka nakta kadaw ka pulong ki nonglet angwan ban ka jingyut habide bat ban persuk kali kawan te nagalang jami kumki nangalam jong ki auto nakapos ko ni yele hi ban ya trelang bat ki paiba bat ki bor pulut ki bor district banwara ya ka jiklet jong kasor lupo te balai ka pelong ya menta ban don kini kicing heng kali kicing blok kali kicing thot kali kawan paiba kalong namar ba hadun warja khatnyo ba nirarai na kaliang jong hidup di komisioner to lopor i kong arem kurba ila thot ini ban pendek ya kar kumrum kumi kali mendapat lalong no ba nilaklet ya kata bat upay ba ulaklet ya kata kuni disunjuk ngadu ki lokal taksi ki sumo ki bus ki auto mo bat ke town committee darbarsinang ngahap bensin lagi ki elong ba kaya ke berapa benda huat dia kaniau kata ini benda ke Indonesia bat ni kenturu nak kulit elong ba kum dalam ni kerang ban baik dia renti hati kipor elong ba na kaliang di komisioner ila ha ban isu daki calan long ban pan mo dan kuna lain bat ban pendak kram lai kini ki kali ki bayang syahwe pat ki parking jong ki kali kamai te kata labnong kecing heng kali kedai kajirung jini pathar no kabam don su kata jing te lakam kabam muncul labu entry kabam warna alfa support nongpo minta apa lalong double teh darung kami but na lak hospital sa na lak saja sa hospital labu no entry muncul minta apa lalong layar rumlang layar tak kenal kapelong ya kipaida ban ya kedu jika hakali kawan but na hospital ada lak saja muncul la syak tang di ambulans no bermi handai gidan ki parking auto bat ki lokal taksi namar ladan lupa lokal taksi ber auto la darum segi private kolong kadang ka jingut te kene kelat moro kolong bana moro sa na nelak moro sadu sunokra pamber ing lara wenut ini kistan kali mo ki auto
Lasyak tang ban penhap mau, penhap mar, ban bentuk mar tang hapok kesan minit. Ada minta aku belong ki pedak kira klep, no ki kembek ba kajiya gitu di bawah. Nomor kata abang ni pun ki sundut punya auto Iwan ban penkenal tu yang kita iba lah ni kita try auto ban buron ya kecil baik hawa ajar katnya. Kena mar kata kolong ba. Ini scam. Ba katrak kulit kansim ya kena ka bentah. Ka ba kin bat ya kena ka kamram ka ba lada IT hawa ajar katnya. Nah ba kilo dikali kita pendengan kemudian dipulit kendang daga kuna. Ba kilo dikali private kita yang ceki line ceki semua line auto line joki lokal taksi kin pendak daga kulan bat kinsim daga kuna. Kata kali kita ka ba komando. Baksa kabar. Kena kejiat na thanak cha nalak sajar sa thanak ro katu kena ke di 20 ji sha. Kena ka sai kadian kamut na pamsim sa disi kamut ke bayar ben. Bat nan nalak disi sa du sa pamsim kamut ke baki ben. Ke belum minta ka along ben tunjuk ke belum minta amdan sa baburom. Tinginya ba ka kulit kin sim ya kena jipur kemau junga kolong ba. Bakin pentrekam ya kena kenang ba kenumban geblok. Minta kena tantang kita ki badai kita ki dua kita tang kita ki auto malah benda ngre iba pulak angle dia tu auto oh ni kubur ya pak let's say naga jing benda ki parking dobian ki auto ki hapun pulak ni simple ya kata kolong ba kon ki ngelam ngin bakri ya kata ban wan ni madan ban benda ya kata nagalian sini ni kita sai sim sepeda kolong ba buram lang ya yani mo tam pino punya itu ban nai kedau kira thot hakayan gaya ke jengti ni pendut pendian namta masuk ke sanjung ba kudo sibuk